Egun on guztioi, ongi etorri, eskerrik asko, onaino hurbildu zareten alderdikide eta alderdizale guztioi, ongi etorri 59. alderdi egunera. Muchas gracias por venir, alderdikides. Este Alderdi Eguna, la edición número 49, no va a ser uno cualquiera. Hoy celebramos 130 años de historia. 130 urte estira egunero betetzen, eta gogoz ospatuko dugu, bai gure historia, baita ehuntzen ari garen oraina eta etorkizuna ere. Bueno, porque si algo nos define es eso, Ana, tejer hilos entre generaciones, entre ideas y entre personas. Euskadi ehuntzen duten ariak gara. Hala da, olatz, batzen gaituzten ariak da gure gaur aurtengo leloa. Y lo primero es reconocer a quienes hacéis posible este partido cada día, a nuestro tejido social, Eusko Alderdi Jeltzalearen kide guztiak. Eskerrik asko zuen lan nekaezin eta ezinbestekoagaitik. Eta ez aspertu, gaur txalo asko egingo dugu eta beraz, az gaitezen txalo handi batekin. Hala, txalo haundia, hemen batu diren lurralde eta herri ordezkari guztioi. Un aplauso para todas las organizaciones municipales que estáis hoy aquí, representando el corazón del partido. Zuek guztiok osatzen duzue alderdi honen bihotza. Eta pixkanaka guztiok hementxe izango ditugu. Ongi etorri a todas las personas venidas hoy a este Alderdi Eguna desde el Sáhara, Ucrania, Palestina, Venezuela y a las mujeres afganas que hoy nos acompañan, pueblos que luchan por su libertad. Txalo bero bat. Badato Zanpantzarrak desfilea hasten da eta Eusko Gaztedi dautor Zanpantzarren atzean. Eskatuko dizuegu mesedez, txosnatan zaudeten guztiei, pixkanaka hurbiltzeko oholtza ingurura, desfilea hasi delako eta ekitaldia ere berehala hasiko delako. Hemen ditugu gure gazteak, alderdi honen indar berria. Egikideak gurekin desfile hau zabaltzen.
Eta gure etorkizunaren atzetik, helduak elkartea ere badaukagu, orain artean alderdi hau dagoen lekura, ekarri izan duten hainbat eta hainbat pertsona. Txalo handi bat, hor desfiletik pasatzen diren bitartean. Empezamos con Amurrio, que es la cuesta del Salto del Nervión, el lugar donde tomar un buen chacolí o perderte entre sus caminos y montes. Baina batez ere, Jesus Galizezen etxea da, askatasunaren aldeko borrokalaria. Abandoko Uriburu Batzarrari ere, egunon! Alosotegi, Abadiño. Aiarako Bailara ere hor dator. Andoain ari gara ikusten, gaur oso une berezia Andoaingo Uriburu Batzarrarentzat, iaz, 102 urterekin hementxe omendu genuen Jose Manuel Erkizia afiliatua alderdikidea gaur goizean bertan hil delako. Beraz, besarkada haundia, bai familiari, baita ere Andoaingo herri guztiari ere. Añanako Bailaratik, Argantzun, Berantebila, Herribera Beitia, Herribera Goitia, Gaubea, Gezaltza, Iruña de Oca, Cuartango, Lantarón, Treviño, Zambrana, mucho más que un rincón del suroeste alavés, montañas, salinas milenarias y pueblos que guardan el alma de generaciones enteras. Agur berezi bat Treviñuko jenteari, Treviñu Araba da! Arabako Errioxako lagunak, desde Bastida hasta Samaniego, pasando por Biasteri, Vilar, El Ciego, Escuérnaga, Yécora, Cripan, Lanciego, La Puebla de la Barca, Leza, Mañueta, Moreda, Navaridas y Ollón. Muchas y muchos de nuestros alderdikides de Rioja Alavesa no pueden acompañarnos hoy en el Alderdi Eguna porque están trabajando en la vendimia. Gora, Arabako, Errioxako ardoak. Gipuzkoatik Arrasate, Bizkaira, Arratzu, Artzentales, Artea. Ikaragarria 59. alderdi egun honetan, hemen sumatzen hasi den giroa. Artziniega, Astigarragako Uriburu Batzarra ere badator. Azkoiako Uriburu Batzarreko kideak ditugu hor, rikitilariak aurretik, egunon guztioi.
egitea! Eta horrekin amaitzen ditugu, hasten diren, Uriburu Batzar guztiak beraz, orain bai, bakio, egunon! Eta ataun ez du, aipatu, ataun ere bai, bator bakio bai. Ederrete dator, bakioren atzetik. Banda musika da guzti. Barakaldoko Uriburu Batzarra, haupa Barakaldo, Uriburu Batzar eta udala bebai. Gurutzeta, Barakaldo eta Gurutzeta, Balmaseda, primera villa de Vizcaya, 23 de octubre, San Severino, egun handia, Putzera eguna. Apuntatu, urriak 23, danak Balmasedara. Eta Balmasedatik Barrikara, haupa Barrikako Uriburu Batzarra. Bagoaz pixkanaka, aurtengo holtza berri honetan, bueltan, danak esertzen. Eta berriz dei egiten dizuegu, oraindik ere, txosnatan, amaiketakoarekin ari zareten hoi, hurbildu zaiteztela pixkanaka, zelaiaren erdigune honetara. Ara, Goierreko erdi-erdian, Beasai, ongi etorri! Haupa Basauri, hor urten dira, telebizioa ikusitan zara. Danok aurrera borobilera heldu arte, hemen dabiz jentea zuzentzen ondo baino beto, desfiletik eta borobilera. Beria, egunon, hau Barratia. Bergara batzokiko ordezkariak bitxikeri batekin datu zaurten. Argazki zahar batean oinarrituta, 1905 zeukaten ikurrina berregin dute. Desberdina, bitxia, 5 izarrekin, orain dela 120 urte Gipuzkoan zeuden 5 batzokiengatik, Arrasate, Bergara, Deba, Donostia eta Errenteri. Haupa Bergara, segidezagun guztion artean, gure aberriaren eta ikurrinaren ariak iruten, erakutsi arro zuen ikurrina berezi hori. Bergarako ikurrinaren ondoan Berangoko Uriburu Batzarra eta Berangoko udaltaldea beba datoz. Bermio, ia nabaritzetan, Bermio beba datorrela. Bueno, hasi da girotzen, erritmoa ere hartu dugu. Borobilera iristen zareten Uriburu Batzarrak mesedez egin kasu, hemen dagoen antolatzaile jendeari eta ahalik eta lasterren hartu zuen tokiak. Eta azken abisua, amaiketakoan ari zareten ontzat. Favorez, hurbildu mesedez, zelaiaren erdigune honetara.
Badator Bakio borobilera. Aupa Bakio. Ikusten duzue kolore guztietakoa garela hemen alderdi zaleak. Bilbo, Juan Mari Aburto alkatea, eta Bilboko Bilburu Batzar guztiak badatoz. Abando, la bandera con el escudo que lleva este año Abando, está cosida por las emakumes de Abando en otros tiempos mucho más complicados. Eta indautzuko alderdikideak ere hemen ditugu, indautzu etorkizuna eraikitzen. Santutxu, el barrio más poblado de Europa, y aunque habrá alguien que no esté de acuerdo, el mejor sitio para vivir, dicen. Estamos a un paso de la Matxu de Begoña. En Santutxu se sentía propaganda utze da. En Santutxu baten saltzeko dauka. Aupa Santutxu, gora zuen. Aupa Santutxu. Deustu. Eta Zorrotzan, Mikel Deunako jaietan murgildurik daude, Bilboko auzonetan. Beraz, gonbidatuta gaude denok, Zorrotzako jaietara joateko, asteburu honetan ja eskaz, eta hurrengoan Ibai Eder. Egunon! Errekaldeko Uriburu Batzarra, ordoa. Hola, guapas. Santutxu ja osta berezin dugu esan, Bai. Nahiko publizidade Santutxuko zein zen da, hau. Elegante, Bergarako. Oso polita Bergarako bandera. Apa, Bermio, bai. Apa, Bermio! Bermio baina borobilean badauz, Ja borobilean dauz. Berriz, badator hemen atzean, hemen aurrean hobeto zan da. Egunon! Zabindarrak, Bilboko Eta Busturi atzetik! Bai. Busturia! Aupa zuek! Bai. Aurrera berriz! Tita danok aurrerantzaz, espera, bestela, etenaldia, batiko ikusi dotortik. Hau, Abando. Eta Bilboko gazteak bebai. Eta erdi gazteak bebai. Donostia, hola, zonek zurea. Begoñako Uriburu Batzarra, aupa, es que el cartel llevabais un poco bajo. Ahora vemos fenomenal. Kartelak ondo erakusten ez badituzue, ez ditugu ikusten. Ongi etorri Debako Uriburu Batzarra. Eta Bilbozarra bebai badator, danak borobilera, venga tipitapa aurrerantza. Debaren atzetik Denio, ongi etorri Denio. Mauleon, guapa. Dimako lagunak ere horri ikusten ditugu. Deustu, erakutsi aldezue kartela. Hemen, Eibarko gure lagunak eta atzetik Elantxobeko Uriburu Batzarra, ongi etorri guztioi. Badatoz Donostia. Donostia Amarako auzokideak, Donostia Antiguako batzokiko kideak, ongi etorri lagunak.
Durangoko Uriburu Batzarra, egunon! Eta hemen datoz Erandioko Uriburu Batzar artekoa, Erandio Bekoa, Erandio Goikoa eta Astrabudua. Uri erakundeak, Astrabuduako Uri erakundeak, batzokiaren 45. urteurrena ospatu zuen iaz. Aupa Astrabu! Aupa Matiko. Mesedez, Erandio Goikoa. atzean zutik geratu zaretenoi eskatuko dizuegu hurbiltzeko eta esertzeko libre, aulki asko ditugu libre oraindik. A ber, atendidu aputzu beten hor, ederto, oso ondo. Elorrioko Uriburu Batzarra, aupa Elorrio. Nik ez dakit hemen dabilen Zorrotza eta Busturi aipatu ditugu. Bai. Egunon guztioi. Deba. Erandioko pila bat dauz. Zez dabe amaituten. Mesedez, erdigunera iristen zaretenean egin kaso antolakuntzako jendeari eurek esango dizuete non eseri behar duzuen. Errigoitia, Etxebarriarrak, aupa Etxebarri, gogoan ditugun hainbat ari egiten joan dira, hainbat alderdikide moduan, urte mordotan, antolakundearen ardura izan dueneko lekueri gorazarre egin nahi diote, eredu izan zara eneko, ha sido ejemplo y has puesto el listón muy alto para quienes venimos detrás. Nik etxekoak agurtu beharra ere, beraz, ongi etorri Donostiako partezarreko batzokiko kidei. Delio, Dima, aupa. Eneko goi alkatea guru hemen datoz Donostiako batzokiak. Igerten da hemen, Aupaga Donostiko indarra! Etxebarri, Galdakao 120 urte betetzen ditu lehen batzokia inauguratu zenetik, zorionak Galdakaoko batzokia, Galdameseko lagunak, 77ko Aralarretik Forondara, 2025 aurrera Galdames. Gatika. Gasteiz erdialde, Lakua, Zaramaga, dana gaude hemen. Gasteizeko Uriburu Batzarraren barne, Abendaino, Abetxuko, Lakua eta Zaramaga. Duela 45 urte Eusko Legebiltzarrak Gasteiz hautatu zuen Euskadiko hiriburu moduan, y hoy lo celebramos con orgullo y memoria, porque fue la determinación del PNV quien impulsó y promovió que Vitoria-Gasteiz sea hoy la capital de Euskadi. Gatika pasada, honen atzetik Getaria. Kostaldetik eta Arabara Getariako lagunak eta atzetik Getxoko lagunak, Getxoko Algortako batzokikoak gau aurten 120 urte betetzen, 120 garren urteurrena ospatzen dau aurten Algortako batzokiak eta Algortarekin batera Ondarretako Uriburu Batzarraren arduradunak, Getxosarrakoak eta baita udaletxeak. Opa, Elgoibar, ongi etorri! Zuek ere bai 120 urte. Ospatu eta ospatu. Ospakizun handia gaur batzokia askorentzat 120 urte betetzen dituztelako. Gorbeialdeko herri sarmagarriak, baina zelako berbak ipinten dabez. Aramaio, Arratzua, Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia, alderdikides conectados con la riqueza natural y cultural. Gora Gorbeiako Parke Naturala! Gora! Txalo handi bat eurentzako be! Hor Gatikako lagunak ikusten duguz, aupa Gatika, Gautegi Zarteaga,
Getariko lagunak ere badatoz, ongi etorri, getariarrei, hola gaur egun oraintxo ospatu dute. Aupa Getxo! Badoaz Getxoko lagunak. Musika eta guzti, elegante, Gorbei aldea egunon, Aramaio, Arrazua Uarrundia, Legutio, Urkabuzait eta Zigoitiako Uriburu Batzarra. Hemen ezertzeko Galdakao, Galdamez, Gamifika, Gorliz! Gorlizko Uriburu Batzarra hor dato, txalo bat Gorlizentzako. Gordesola, trabajando en el acercamiento a nuestra juventud, viva Zue. Hori da egin beharreko lana. Igorreko Uri erakundea egunon guztioi. La cabecera de Arratia. Bialdu dabe, ez dugu esaten, Igorren bialdu dau. La cabecera de Arratia. Bai, holan bialdu dabe. Eta Gueñezeko Interjuntas edo Buru Batzar artekoa bebai, Olakoaga, Sodupe, Zaramillo, un modelo singular, gracias al compromiso y el esfuerzo de afiliadas y afiliados y también de los simpatizantes. Han logrado siempre mantener representación de las 4 organizaciones en el Ayuntamiento de Güeñes. Aurrera, la Interjuntas de Güeñes. Aupa Gasteiz. Gatikako lagunei egunon! Egunon Gatikako lagunak! Agur, potxoli! Ibarrangeluko Uriburu Batzarra. Eta Igorreko alderdikideak ere hortxe ditugu. Gernika Lumoko Uriburu Batzarra, Getaria eta Getxo badatoz ja borobilera hurbiltzen. Eta desfilealdean Aupa Karrantza, paraje, mendi eta jende ederra, bizita Karrantza y volverás. Kastresanako Uriburu Batzarra. Izurtza, egunon, ongi etorri. Karrantzakoek esaten dute paraje, mendi eta jende ederra dutela, eta Karrantzara joaten bazera berriz itzuliko zarela. Bizita Karrantza y volverás. Hori da euren leloa. Irunera be joan leike, hegoalde eta iparralderen mugartekoan. Hemen datoz Gorbeialdeko Uriburu Batzar desberdinak bebai, Laukiz. Estepan Urkiaga Lauaxeta, bertan jaio zen. Hango batzokiak ere, 120 urte betetzen ditu aurten. 120 urte dana ematen, maite dan askatasunari. El equipo de Sokatira de Laukiz, Gaztedi, ha logrado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo del Nottingham, representando a Euskadi. Y varios de los tiradores son además alderdikides. ¡Viva Zuek! ¡Viva Laukizeko Uriburu Batzarra! Y que viva muchos años en referencia ahora a vecinas y vecinos de La Nestosa. La Nestosa tiketa laudiora, laudiotarrak elkarrekin laudio hobe eta gehiago. Baten alde lan egiten dugun guztiontzat. Aurrera laudio! Gordesola, egunon!
Lautadatik, Agurain, Asparrena, Barrundia, Dulantzi, Burgelo, Iruzaiz, Gauna eta Don Emiliaga. En Llanada Alavesa, la vida se mueve al ritmo de sus campos, de sus pueblos y de su gente, que hoy está aquí en el Alderdi Eguna. Hemen ikusten dugu Lanestosa eta aurretik Larrabetzu bebai. Ondotorriak Larrabetzuko Uriburu Batzarreko lagunak. Laukiz. Hondarribia be hemen dator. Segulako ikurrinagaz datoz Hondarribitik. Aurrera, aurrera danok. Lazkao. Legazpi. Aurrera Hondarribi, aurrera Garrelu, aurrera, 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 aurrera. Igorre, Irun, tipitapa, tipitapa, aurrerantza. Lazkao, Legazpi, osta bere ikusten duguz. Lemoiz, ikusten dut hortik atzetik. Erdigunera hurbiltzen zaretenok mesedez, kasu egin antolakuntzako kideei ahalik eta lasterren esertzeko. Borobilera Iruñako lagunak beheltzen ari dira eta desfilean Lezama Eta Loiu. eta Loiu. Desde la organización municipal de Loiu quieren animarnos a todas y a todos a acudir el domingo 19 de octubre a Loiu. Se celebrará la tradicional y famosa feria gastronómica del municipio y a su vez el 20º aniversario del nuevo batzoki de Loiu. Animatu zaitezte eta hurbildu Loiura, Loiu on! Aupa Lemo, aupa Lemoiz! Ispaster! Egunon! Izuntza, Kastresana! Larrabetzu. Aurrera, tinta! Lemoako Uriburu Batzarra eta Lemoako udaletxea bebai, Lemoan alkatea daukagu, haupa Lemoa! Korte Zubi, Larrabetzu, Lasarte Horia badatoz, Borobilera heltzen daude honek. Lanestosa ere hemen dugu. Laudio Laukiz. Badoa betetzen, Borobilar bebai, ederra doa. Bizkanaka. Morga, egunon! Eta Mundaka. Hombre, elegante. Mundakako Uriburu Batzarra. Mañaria, Durangaldera jota. Mañariko batzokiaren 120. urteurrena ospatzen ari da. Aipamen berezia 36ko gerraurretik aitzindari izan ziren Bustintzarrei. Ebaristo eta Errose izan ziren alderdiaren bultzatzaile. Mesedez, zutik inguruan zaudetenoi eskatuko dizuegu pixkanaka, libre dauden aulkietan esertzen joateko. Meñakarrak ere mendira udal talde gazte bezain kementzua, aria ez daeten.
Mungiako Uriburu Batzarra. Egunon Mungia! Mungiako alderdikideek eta Uriburu Batzarra gogotsu aurrera egiten jarraitzen dabe horren adierazle da batzoki barria, hurbilagoa, irekiagoa eta irisgarriagoa bebai. Zorionak! Legazpi, Leioa. Hortxe datoz, mehatzaldeko kostaldetik. Aurrera, Leioa. Muskizko lagunak hemen ditugu, burdinazko historia eta etorkizun argia. Arri gogor, bihotz bero. Gazte pila bat, Gora Muskiz! Leioako Uriburu Batzarrean, hau pasue. Que guapos. Lekitxo, aurrera! Musika ederra! Apa ikurriña! Okondon, gizon eta emakume gazteek osatutako udal talde aparta daukagu, beren onena ematen duten alkate eta zinegotzi apartak. Segi horrela, Okondo! Ondarru! Ru, Ondarru! Aupa Lemoa! Alkate, guapa! Taupa Lemoiz! Haua ikustekoa Lemoizen zema jente gazte! Orio, aurten txapeldun oriotarrak estropadan, zorionak, Orio! Zorionak! Lezama, Loiu, Markina, Semein, Madrid. Oñati, Ordizia. Egunon. Ortuella, Otxandio. Lezama falsak dauzka, haupa, Madrilgo EAJ-ari ere ongi etorri egunon! Badoa. Tipi tapa aurrera. Oñati hau patxantxikuak! Eta Ordiziko lagunak atzetik. Markina, Mañari. Portugalete. Puente de Portugalete. Ez dugu abestuko, ez? Osta bere mungia, txarria bat, mungirentzat. Hauek ere fans asko ditu. Bai. Asko agertu dira telebistan. Bai. Ia mutilek esaten dauen akaso iten dautzegun astiro. Maruri Maruri Jatabe! Egunon, Maruri Jatabe! Aurrera! Santurtzin, la Villa Marinera con sus 950 años de historia. Aupa Santurtzi, aupa Sotera. Y el Batzoki de Plencia, que este mismo verano ha reabierto tras 3 años cerrado, vuelve con más fuerza que nunca. Aupa Plencia rokekin pertsonen arteko loturak eta harremanak sendotzeari. Aupa Plencia! Elegantes! Sopuertarrak ere hemen quieren lo mejor para su puerta, no la es. Con transparencia, con escucha y con cercanía. Lan eta lan. Aupa Sopela. Ordizia. Aupa Mungia.
Muskiz. Hortxe Tolosarrak. Muskizen atzetik Motriku. Musika. Tolosa, Sopuerta, Sestao. Txondikako Uriburu Batzarra. Musika Ondarroa, Oñati, Ordizi, Orio, Badoa, Soltzara hone heltzen. Ugao! Trapaga ere, hemendik ete dabil. Bai. Santurtzi, hau pasotera. Sestauko alkatea ikusi dugu. Urduña. Bai. Eta Trapagaran, ejemplo fantástico de cómo un municipio nacido al calor de la minería ha sabido reinvertirse. Sostenibilidad y un entorno maravilloso. Orozko, Ortuella, badoa zailegaten. Nik uste dutan Portugalete ikusten dutela, Santurtzi bebai. Erdigunera iristen zeraten Uriburu Batzarrak mesedez, egin kasu antolakuntzatik, emandako jarraibidei alik eta lasterren esertzeko. Urdulizeko Uriburu Batzarra ere ikusi dugu. Hau, Portuella. A ver, Portugalete, tita, 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 tita. Animo gaztek. Portugalete, Santurtzi, Sestao. A la plentzia, tiki-taka. Tiki-taka, tiki-taka. Usan solo. Usan solo. Usan solo. Usan solo. Ezaten dabe, bai, batzuk, bai. Ba, usan solo. Hori, bai. Hori ikusi dugu. Ba. Zamudio 1900 eta 7an sortu zan alderdi berriko antolakundea. Unerik latzenetan ere gogor eta kementsu egin du Zamudioko alderdiak aurrera. Gora Zamudioko Uriburu Batzarra. Eta haien aurretik Zainako lagunak, Zarauzkoak ere hortxe gurekin. Zeanuriko Uriburu Batzarra bebator. Zeani. Arratiarrek Zeani. Hori behin dizi dugu. Pila bat ikusten dugu hemen. Hau pasondika. Ze gusto lako jente gaztea ikustea. Bai ba. Sopela, egunon, aurrera. Ala Sopela, tiki. Zora luze, Sopuerta. Zierrena, egunon. Turtziozeko Uriburu Batzarra bebadator. Trapagaran. Zeberio. Ala Trapagaran pixka bat, ritmo pixka bat. Ia Turtzioz aurrera. Zornotza.
Zeberioko Uriburu Batzarra be badator. Elegante doaz honek be. Bai. Pañelu eta guzti. Urduña badator ontzara. Urdulizko Uriburu Batzarra, upo Urduliz! Zelako batzokia dukien honek be. Elegante! Urduñako Uriburu Batzarra, Urduñako alkatea be badator. Usansolo, Zaila! Hor ikusi ditugu ere Zumaiako alderdikideak, Eusko Alderdi Jeltzalearen udal erakundea 1907 sortu zen. Hemen ditugu erakunde historiko horren ordezkariak. 1921ko udal hauteskundeetan garaipena lortu zuen EAJak Zumaian, eta Victoriano Arrate izan zen herriko lehen alkate jeltzalea. Gogotsu jarraitzen dute Zumaiako jeltzaleek, eta horren adierazle haien ordezkarien olatu gorria. Aupa Zumaia! Biribilera heltzen bebai, Zamudioko Uriburu Batzar eta udaltaldea. Ia Zamudio. Gente piloa dator. Batan bat herrien geratu da ero. Eta inor geratu bada etxean, harentzako kalten. Zarautzamo! Zarautz! Zarautz! Zeanim! Oderto! Zierrena! Eta hasi gara ikusten iparraldeko anai arrebak ikusi ditugu, y no podemos olvidarnos de otros amigos y amigas que hoy también nos acompañan desde Angola, Colombia, Honduras, Togo, Senegal, Pakistán, Bolivia, Brasil y China. Honek guztiek asean ikoa be bai. Opa, Zeberio! Zierbena, Zorrotza aurrera! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Nik eskatuko dut. Anarentzat, txalo beroa! Eta holatzentzat beste txalo beroa! Eskerrik asko, Zeberio! Zorrotza, Zumaia, aurrera! Urretxu Zumarraga okideak orain arte ez ditugu ikusi ongi etorri, Urretxu Zumarraga! Venezuelako Barkatu iparraldeko lagunak, Hendaiak, Benazarroa, Donibane Loitzun, Xiberua, ongi etorri guztiak! Lapurdi Barrikade. Berriz aipatuko ditugu. No podemos olvidarnos de amigos y amigas que nos acompañan hoy de Angola, Colombia, Honduras, Togo, Senegal, Pakistán, Bolivia, Brasil, China. Madrilgo batzokiko kideak ere Euskal Erreferentzia Madrilen. Ora Palestina! Saharako lagunak, Venezuela!
plazerra hemen Galiziatik iritsitako musika ere entzutea. Eskerrik asko etortzeagatik. Asturiasetik bere etorri dira lagunak, Palestinatik ere, hemendik Afganistango emakumeak gora, txalo handi bat eurentzako, honek bai, indarra daukatena. eta hemendik ozen eta argi esango dugu, gure babes osoa ematen diegula, honaino etorri diren Ukraina eta Palestinako lagunei. Gaza eta Ukrainiako sarraskien amaiera eskatzen dugu. Sáhara libre y también la masacre y el genocidio deben de cesar. Toda nuestra fuerza y nuestro apoyo. Txalo handi bat eta EAJaren maitasuna bialtzen diogu Palestina eta Ukrainiari. Aurrera Venezuela. Eta aurrera Ukraina zuekin gaude, estamos con vosotros. Bai. Eutxi. Honek ja Iberiar penintsulatik datoz, Kataluniatik, Mallorcatik bebai. Europa eta Afrikako gure lagunak bebadatoz, gero, danak ikusiko doguz. Banan aurkeztuko dizkizuegu Eta gero. aguntu bebai. Bai peninsulatik, bai Europako beste herrialdeetatik etorri diren ordezkariak. Kanariar, Irlat. Honen lagun egin behar gara. Bai. Begira hor ere, Argentinako lagunak, Mexiko, Chile, guztientzat txaloak. Eta kanpokoei begira gaudela, ia joan zaizkigu gureak ere. Badatozelako, foru aldundietako lankideak eta batzar nagusietakoak. Txalo handi bat, beraientzat guztientzat. Bizkaia, Gipuzkoa, Araba. Hemen aurrean, diputatu nagusiak. Elizabeth Echanover, Ramiro González Eta Eider Mendoza. Batzarretako presidenteak ere bai, ongi etorri. Anotadu, egunon. Xabier egunon. Aurrera, batzarkide desberdinak eta foru diputatuak be. Uriburu batzarrek egin duten modu berean zuek ere. Askar, eseri behartzerate. Foru diputatuak formal joango dira seguro, leku hartuten. Batzar nagusietako kideak ere mesedez, pixkanaka hartu zuen tokiak. Badator desfilean Eusko Jaurlaritza, baina lehen agurtu behar ditugu legebiltzarkideak eta beraiekin datorren eurodiputatua Txalo handi bat. Aupa, Oiane Agirregoitia. Badoaz, batzarkideak, badoaz, legebiltzarkideak. Lehendakari ikusten dugu telebistan, baina oraindik ere beste gonbidatu asko ditugu. Bakartxo Tejeria buru hemen datoz legebiltzarkide eta eurodiputatua. Eusko Jaurlaritza ikusten dugu hor, Txalo handi bat, gure Gasteizeko gobernuantzako. Epaimaiak Aberri Berme eta Zaingo batzordea ere etorri da gaur.
Eta haren atzetik, kartela erakusten badigute, Bizkai buru batzarra, Araba buru batzarra, herrialde batzarrak. Gipuzko buru batzarra eta herrialde batzarra bebai. Araba buru batzarra, Bizkai buru batzarra, eta saltoka eta dantzan Gipuzko buru batzarra. Aupa Araba! Aupa Bizkaia! Hone be Gipuzkoarekin batekin gatoz, ja nasteko borraste da. Eta Gipuzkoarrak dantzari, aupa Gipuzkoa! Atzetik badator Napar buru batzarra bebai, Eusko Gaztedirekin batera, Alderdia euskaraz, zuen bai, adelante! hori ikusten dugu, badator be Euskadi buru batzarra, titita pastiro astiro badatoz, lehenengo alderdi eguna gure presidentearentzat. Napar buru batzarra, Aberri batzarrerako ordezkariak, egunon, Jone Berriozabal, Euge Arrizabalaga, Inigo Ansola, eta Aitor Esteban, txalo bat beraientzat. Euskadi buru batzarra onantza datorren bitartean, Mexiko, Argentina, Chile, Nafarroako gobernu eta parlamentua be ontzara heltzen ari dira egunon. Eusko Jaurlaritza bean atzean ikusten dugu lehendakaria, Imanol Pradales lehendakaria buru. Lehendakaria batera eta bestera, alderdikide eta alderdizaleak agurtzen. Laizter entzun ahal izango ditugu Imanol Pradalesen hitzak, oholtza honetan. Aupa Nafarroa! Egunon! Oholtzara iristen, Eusko Jaurlaritzako sailburuak lehendakaria buru dutela. Astiro, baina badatoz. Hau ez diego eskatuko korrikan esertzeko. Ez. Honek musua banatu iten da biz. Eusko Jaurlaritza badator erdigune honetara hurbiltzen eta atzetik Euskadi buru batzarra txalo handi bat, bai Eusko Jaurlaritza, bai Euskadi buru batzarrantzako Imanol Pradales lehendakaria badator. Zorionak Nerea Melgoza, jake urtebetetzea da. Nerea Melgozaren urtebetetzea da, zorionak! Txistulariak eskerrik asko. Eta hemen dator Euskadi buru batzarra, Aitor Esteban presidentea buru.
Euskadi Burubatzar Barri honentzat, Jone Berriozabalatik, Inigo Ansola Bizkaitik, Eugen Arrizabalaga Gipuzkoatik, eta Euskadi Burubatzarreko presidentea, eta Unai Ugalde Nafarroako Napar Burubatzarraren presidentea. Eske gabizia zoratute, pentsa. Txalo dibet, eskerrik asko danori. Eskerrik asko. Danok hemen gaudela eta txalo hau aprobetxatuz berriz ere Eusko Alderdi Jeltzaleak ozen esan nahi du Gaza eta Ukrainiako sarraskien amaiera eskatzen dugula. La masacre y el genocidio deben de cesar. Toda nuestra fuerza y todo nuestro apoyo. Txalo beroak eta EAJaren gaitasuna adiatzen diogu Palestina eta Ukrainari ere. Garai konpulsoak bizi ditugu, zailak, pero también en tiempos difíciles hay personas que deciden dar un paso al frente y comprometerse. Sois quienes habéis hecho que nuestro partido sea lo que hoy es. Gure eskerrona, eman nahi dizkizuegu, egunero bizikidetza ariak ehuntzen dituzuenoi, eta zuon guztion izenean, Isidor Solupe eta Naiara Vega, gure bi alderdikide, omendu nahi ditugu txalo handi bat Isidor Solupe eta Naiara Vegarentzako. Isidor es uno de nuestros afiliados más antiguos, que dio el paso al frente durante la clandestinidad. Lo hizo en Ondarroa, en un tiempo oscuro, durante el franquismo. Euskadi, kultura, euskera, eta gure nortasunaren alde egindako borroka azpimarratu eta eskertu nahi diogu gaur hemen. Mila esker, Isidor. Y Naiara Vega es una de nuestras afiliadas más recientes. Sopelan afiliatu berria da eta frogatu du politikarekiko dagoen egungo desafekzioa zaratago badaudela pertsonak aurrera pauso bat ematen dutenak. Naiara konpromesu hori gure alderdiarekin hartzea erabaki du. Hori da gure indarra, zuek zarete, EAJaren indarra, eskerrik asko. Eta elkartzen garen bakoitzak egiten dugun lez, etor zaitezte mesedez Iraiagiko ordezkaria, lehendakari eta Euskadi Burubatzarreko presidente eta kideak, goazen orain milioika ariz jositako gure ikurrina altzatzera, eta momentu horretan abestu dezagun zutik eta batera gora eta gora.
pasatzen duen herria ez da inoiz hilko. En efecto, un pueblo que baila nunca muere y prueba de ello es la siguiente danza con la que nos vamos a deleitar. Agintariena edo ikurrin dantza. Aupa zuek dantzariak, gora ikurrin dantza. Ekitaldi politikoari hasiera emango diogu honen bestez. Vamos a dar inicio ya a los discursos, por favor. Pedimos a las personas que todavía estáis en las txotnas que os acerquéis al centro. Euskeraz ez didate ulertu eta. Mesedez, etor zaitezela, erdigune honetara, hurbildu zaiteztela, ekitaldi politikoa esan bezala astera doa eta. Bai, porque habéis visto que este año tenemos un nuevo escenario y en él estamos todos y todas juntas. Porque todas y todos somos el partido y lo importante es la gente que ha hecho este partido. 150 urte eta hemen jarraitzen dugu. Eta etorkizuna hemen dagoeneko eta ideia berritzaileak ditu gainera, porque ellas y ellos no son el relevo, son la energía del presente. Gurekin dugu Iraia Pinedo, Arabako egikidea, txalo handi bat berarentzat. Egunon, Foronda, egunon. Hemen gaude, Eusko Gaztedi, Euskadiren etorkizuna. Aurten, alderdiak ez du edozein urteurren ospatzen.
130 urteko historia, konpromisoa, militantzia eta aberregintza ospatzen du. Luzaroan iraunduen herrialdea, zer eta batzen gaituzten ariei esker eta gure aurrekoen ahalegin nekaezinari esker. Amore ematen ez duen istorio baten seme-alabak gara. Gure kausa, ez zen ez gerran, ez erbestean, ez errepresioarekin, ez da terrorismoaren bazakeriarekin ere desagertu. Agirrerengan, Leizaolarengan, eta erakundetako zein alderdiko ordezkari guztiengan eutzi zion gaur egun arte. Katea ez da eten, eta hemen dago jeltzale gazteria erreleboa hartzeko prest, ez armaietatik begiratzeko. Gaur, lan handiaren emaitza dugun autogobernu zabala daukagu, bai. Baina ez da nahikoa. Euskotarron aberria Euskadi da lemapean jaio ginenok gaur ozen eta argi aldarrikatzen dugu Euskadiren etorkizuna Euskadik erabaki behar duela. Askatasunez, baimenik eskatu gabe. Horregatik behar dugu estatus politiko berri bat. Bagarena bezaila itortzen gaituen estatusa. Munduan ahots propioa eta erabakitzeko gaitasuna duen herria. 7 lurraldez osaturiko herria. Arabarra izan da, ezin du Trebiñu ahaztu. Trebiñu Araba da, egunero sentitzen dugu, egunero sentitzen dugu. Euskara da gure nortasuna, gure hizkuntza, gure bihotza, gure etorkizuna. Eta ez gara isilduko gure hizkuntzak aurrera egitea oztopatzen duten sententzien aurrean. Egikideok ozen eta argi aldarrukatu nahi ditugu gaurkoan. Izan ere, euskararen kontrakoak ez ezik, euskaldunon eskubideen aurkakoak baitira. Ez dugu onartuko euskaldunon hizkuntza eskubideak urratzerik. Ez dugu onartuko. Gazteak, abertzaleak, euskaltzaleak eta feministak ere bagara. Horrezegatik da, emakume abertzale batzak hasi zuen borroka feminista gure jardunaren eta asmoen zutabe eta bidelagun. Julene Urzelai, Carmele Errasti, Elbira Zipitria, eskerrik asko, zuek bezain argi daukagu ezin dela aberri librerik izan emakume librerik gabe. Euskal gazteak garen aldetik munduaren minaren aurrean ez gara isiltzen. Gaur, Ukrainara eta Palestinara gaude begira. Sufritzen ari diren bi herri, justizia aldarrikatzen dutenak. Badakigu zer den existitzeko eskubidea bere ukatua ikustea. Eta horregatik gure elkartasuna ezin zintzoagoa da. Ukraina, Palestina, eusko gaztedi zuekin. Egunero, gure alde egiten dutenen lana aitortu nahi dut. Gure kargu instituzional eta politiko guztiena, bai. Baina baita Euskadiko segurtasuna bermatzen dutenena ere, Euskal Polizia. Azken aldian, GKS eta Ernai bezalako mugimenduek gure polizia seinalatu eta beren aurkako erasoak eragin dituzte. Duela 40 urte, hemen, Forondan, 1985ean, egiko gazteek ertzaintza aurrera leloa zuen pankarta zeramaten. Eta gaur berriro ere argi eta garbi esaten dugu, ertzaintza aurrera! Era berean, GKSek
ernaik eta eskuineko muturreko mugimenduek diskurtso hutsez betetzen dituzte plazak. Behar da, egin behar da, behin eta berriz errepikatuz. Baina ez duzue ezer egiten. Euskadi ez da oihu hutzen gainean eraikitzen, ez da kale borroken bidez indartzen, historio gutxiago eta proposamen gehiago, aitzakia gutxiago eta konpromiso handiagoa Euskadirekin. Gazte jeltzaleok gara aberriaren etorkizuna. Ez gaude hemen itxaroteko, ekiteko baizik. Lehendakari, Aitor, egirekin kontatu, argi ditugu gure eskaerak eta defendatzen duguna. Lehenik eta behin, etxebizitza eskuragarria. EAJ lanean ari da. Gazteentzako aukerak sortzen. Lehen etxea erosia izateko abalak eskainiz. Etxebizitza berriak sustatuz. Hor dago benetako konpromisoa. Beste batzuek hitz handiak dituzte. Guk berriz, neurriak eta emaitzak. Etxebizitzaz gain, enplegu duina, euskara, berdintasuna, euskal nortasun nazionala eta gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea defendatzen ditugu. Baina hemen, Euskadin! Urteko historiaren bermea du alderdiak. 130 urteko konpromisoa da proba. Eta hemen gaude, gazte jeltzaleok, Euskadiko historiaren hurrengo orrialdeak idazten jarraitzeko. Egikideok, geu gara etorkizunaren jabe. Batzen gaituzten ariak ez dira utziko. Batzen gaituzten ariak gogorarazten digute nor garen, nondik gatozen eta norantz goazen. Jarrai dezagun ehuntzen. Gora Eusko Gaztedi! Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! Gora Euskadi askatuta! Iraia Pinedo, eskerrik asko, fenomeno egin dozuzuk, bai argi daukazula etorkizuna zerdan. Somos un partido con raíces, pero también con lazos y vínculos que cruzan territorios y naciones. Hilos que nos conectan en la distancia. Bueno, eguneko unerik berezienetakora iritsi gara. Munduko hainbat lekuetatik datozen lagunak hemen dira. Nos acompañan hoy personas invitadas de otros lugares que comparten lucha y horizonte. Enseguida empezamos a presentarlos, pero las mujeres de Afganistán nos han pedido un recuerdo para ellas. Un país olvidado desde el 21, que está bajo el control de los talibanes y donde las mujeres no tienen libertad ni derechos básicos. Saludamos también a las personas representantes de la Federación de Regiones y Pueblos Solidarios llegados desde el Estado francés. Asimismo, está representado el Partido de la Nación Occitan, venidos de Argent, Occitania, y el Partido Unser-Land de Alsacia. Nos acompañan nuestros amigos del Gobierno Regional del Kurdistán y del Kurdistan National Congress. Saludamos también a la Asociación Alemana de Votantes Freie Wähler, a la Unión Nacional
Nacional UNITA de Angola y tanto al pueblo Bubi como al Movimiento para la Autodeterminación de la isla de Bioko. También están aquí compañeros de Ambolegadu de la República de Annobón. Desde la península ibérica nos acompañan el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Galego. Representantes también de Més Compromís de la Comunidad Valenciana, Junts per Catalunya y Uy Upai Catalán, que vienen desde Cataluña Norte. De las Islas Baleares, el PIN, y de las Islas Canarias, Coalición Canaria. Eta azkenik, Nafarroako lagunak, geroa bai, sozial berdeak ekokideak, gurekin ere ditugu. Gora zuek! Ongi etorri guztioi, bienvenidas, bienvenidos a todas, bienvenu a tuto et tu. Oso ondo frantzez ez erean. Fenómeno. Bueno, eta orain, gure 130 urteko estilo politikoa hobekien ordezkatzen duena, irmoa, hitzekoa eta elkarrizketarako talantea daukana, martxan dagoen Euskadiren burua. Una persona que representa como nadie la cultura democrática constructiva del Partido Nacionalista Vasco y que siempre pondrá a la ciudadanía vasca en el centro. Gurekin da Imanol Pradales, Euskadiko lehendakaria. Txalo handia eta aztendu ikurriña horiek! Gora ikurriñak! Alderdikideok, abertzaleok, euskaldunok, egunon. Indarra da sentitzen duzuna, desfilea egiten dozunean. Eskerrik asko zuen berotasunagatik eta zuen txalo zaparradagatik. Eskerrik asko. Forondan elkartu gara beste urte batez, ze azkar pasatzaigun urtea, eta ze posa berriro zuekin elkartzea. Baina utzi da zue lehenengo hitzak eskerrak emoteko izatea. Eskerrik asko alderdi eguna antolatzeko lanean ibili zareten alderdikide guztiei. Eskerrik asko eta txalo handi bat eurentzat, zuentzat, mila esker. Duela 2 hilabete, Boizin, Euskal Diasporaren jaialdean egon ginen. Alderdi egunak eta Boizeko jaialdiak antza handia dute. Jai giroa, aspaldi ikusi ez ditugun pertsonak berriz ere topatzea, gure nortasunaren aldarrikapena eta indarra. Gogoan dut, aireportura heldu ginen unea, 22 orduko bidaia luzearen ostean. Hegazkinetin jaitsi eta Boizeko oinkari dantza taldeak agurra dantzatu zigun. Agurra. Dantzarik gazte eta amerikanuak. Agurtzera joan eta arratsaldeon lehendakari. Ongi etorri jaialdera esan zidaten euskeraz. Euskera ederrean esan zidaten. Amerikako euskaldunekin euskeraz. Oso urruti nengoen bai, baina etxean zentutin nintzen. Urrengo egunean, Boizeko Euskal Museoan bizitan, Javier Bertiz artzain naparra ezagutu nuen. Antxe zegoen, txapela buruan eta makila eskuan. Aze gizona, aze bizitza. Duela 60 urte pasa, Zunbillatik abiatu zen, 18 urterekin. Bizitza hobe baten bila.
Atlantiko osoa gurutzatu zuen New Yorkera iristeko. Milaka eta milaka euskaldunek aurreko mendean egin zuten bezala. Urduritasuna, tristura, bildurra, ezjakintasuna, baina etorkizunari begira, ilusioa. Ilusioa. Ameriketan 9 estatu gurutzatu zituen ekialdetik mendibaldera, inglesez hitz erdirik jakin gabe. Pelikuletan bezala, baina zaldirik gabe. Eta Boisira iritsi zen, paper bat eskuan bakarrik. Uberuaga House. Sartu, etxean zaude esan zioten. Bertan dozenaka euskaldun, milaka kilometrora eta euskeraz. Begia guztita, bere historia kontatzen zidan bitartean, esan zidan. Etxean nago, lehendakari, etxean nago. Hori sentitu zuen Javierrek. Hori da, gure izateko modua. Hemen eta Boisin, etxeko ateak zabalik eta sutondoaren beroa behar duenarentzat. Eta harro sentitu nintzen, oso harro. Euskal etxeak ematen digun babesaz, harro. Gure jendeaz, harro. Gure herriaz, harro. Euskaldun izateaz, harro. Harro. Gaur mugitu behar gea eta. A Boise y a todo el continente americano llegaron miles de personas como Javier, que encontraron allí a quienes les acogieron y les ayudaron. La historia de Javier nos muestra lo importante que es cuidar lo nuestro, la importancia que tiene proteger nuestra casa, nuestra comunidad, la casa vasca. Y lo digo porque estamos viviendo tiempos complicados y de mucha incertidumbre. Ya veis cómo está el mundo. Trump, Putin, Xi Jinping, Gaza, Ucrania. Ya veis también lo que tenemos alrededor. ¿Qué podemos esperar del gallinero español? Da vergüenza ajena. Así que tenemos que centrarnos en cuidar la casa vasca, gure etxea, nuestra casa. Y lo primero es cuidar a las y a los de casa. Cuidar a las personas. Hace un año largo que iniciamos la legislatura. Desde el primer día nos volcamos en mejorar Osakidetza y en preparar nuestro sistema sanitario para el futuro. Y en ello seguimos, porque el camino es largo. Lo hacemos escuchando y atendiendo a quienes más saben, a las y los profesionales, buscando acuerdos. En una mesa en la que se ha hablado de todo y se ha acordado casi todo. El Pacto de Salud es el primer acuerdo de país de esta legislatura. Hay quien se ha volcado y quien no. Hay quien ha estado hasta el final y quien se ha levantado en el último momento. No pasa nada. No pasa nada. Nosotros a lo nuestro. Nosotros a lo importante. A poner los medios para mejorar la salud de las personas y su bienestar. A cuidar y a mejorar Osakidetza cada día. A cuidar y a mejorar Osakidetza cada día. El bienestar no es solo material, también es emocional. Lo decía el día pasado en el Pleno de Política General. ¿Por qué? En una sociedad del bienestar como la vasca, existen algunos colectivos que tienen una sensación de malestar y de enfado permanente. ¿Por qué? En una sociedad teóricamente más conectada que nunca, hay cada vez más personas que se sienten solas. ¿Por qué no sabemos qué edad es la adecuada para comprar un móvil a nuestras hijas e hijos? Vemos todos los días a nuestro alrededor cómo crecen los problemas de soledad, los de salud mental o los relacionados con las pantallas. Y no estamos hablando en abstracto. Es el problema del hijo de Neko que tiene adicción a las redes sociales, la baja por ansiedad de Itziar o la soledad de José desde que perdió a su mujer. Es el momento de poner el bienestar emocional en el centro de la agenda política vasca. Al igual que hemos hecho con la vivienda,
como recordaba Iraya. Es el momento de hincarle el diente a los problemas y preocupaciones de las personas, como hemos hecho siempre, mirando de frente, mirando a los ojos y a la cara de la gente, porque ese es el modelo y el estilo de este partido. Pertsonak zaintzea eta horrekin batera gure etxea babestea. Sutondoan, belaunaldi, kontatu diren historioen bitartez eraiki da gure etxearen historia. 7 herrialdez osatutako etxearen historia. Herri bat, komunitate bat. Euskarak, gure balioek eta kulturak josiak. Batzen gaituzten ariak. Hori da, herri egiten gaituena. Bat egiten gaituena. Eta mundu global honetan, ez daukagu erresa. Horregaitik abiatu dugu jauzia gara ekimena. Euskara ez da borrokarako. Euskarak bultzada berria behar du herri honetan. Euskara denon auspoa behar du. Denon auspoa behar du. Proteger nuestra casa significa también garantizar de qué vamos a vivir, qué vamos a comer hoy y qué van a comer nuestras hijas e hijos mañana. Hablo de contar con una economía vasca fuerte, de apoyar a la empresa, a quien invierte y arriesga para crear empleo de calidad. Hablo de apostar por la industria vasca, de invertir en ciencia y tecnología o de coger el tren de la reindustrialización que viene a Europa. Hablo de ampliar la capacidad eléctrica o de sacar adelante Talgo, Balenciaga o Guardian, que saldrá adelante. Esto es sembrar para recoger, crear riqueza hoy para repartir bienestar mañana. Y hacerlo con rigor, priorizando, sin malgastar, como hemos hecho en casa. También necesitamos un buen tejado que nos proteja de las tormentas. Y eso es ocuparnos de nuestra seguridad integral. Seguridad integral es energética, tecnológica, climática, alimentaria o de la salud pública. Ayer el COVID, hoy una dana, mañana un apagón, pasado mañana incendios devastadores. Pero también la seguridad de andar sin miedo por la calle. Seguridad ciudadana. No vamos a permitir que nuestras hijas amamas o haitites no puedan andar tranquilas y tranquilos por los pueblos de Euskadi. No lo vamos a permitir. Para eso contamos con todas y todos los agentes que cada día salen a la calle a protegernos y a hacer frente a los peligros. Nuestra Ertzaintza y policías municipales. Hoy les muestro todo nuestro respaldo y apoyo. Todo nuestro respaldo y apoyo. Porque nos preocupa lo que hemos visto este verano en algunos pueblos donde se ha señalado a quienes nos protegen. Txalo eta besarka da bero bat, babesten gaituztenentzat. Egunero lan egiten duzuen ertzain, udaltzain eta profesional guztientzat. Zuekin gaude, eskerrik asko gu babesteagatik. Eskerrik asko beti hor egoteagatik. Eskerrik asko. Pero tan importante como proteger es también renovar y ampliar la Casa Vasca. Y eso pasa por fortalecer nuestro autogobierno. El año pasado, lo dije aquí mismo públicamente, el pacto para cumplir el Estatuto de Gernika obliga y Moncloa lo sabe. Eso dije aquí. Y voy a recordar lo que algunos quieren olvidar. Las competencias pendientes pertenecen por ley y referéndum al pueblo vasco desde 1979. Exigimos lo que es nuestro, lo que es vuestro. Y sí, es cierto que hemos avanzado este año. Tenemos más competencias. Gestión del litoral, cinematografía, meteorología, salvamento marítimo, autorizaciones de trabajo para extranjeros, prestaciones no contributivas, seguro escolar, subsidio por desempleo. Hemos avanzado. Lograr cada competencia es como sacar una muela. Y queda mucho.
Queda mucho. Ya sabéis cómo son en Madrid. Ya les conocéis. Vas allí. Son todo buenas palabras. Son todo sonrisas. Pero en cuanto llega el primer papel, del dicho al hecho va un trecho. Hay mucho trilero. Hay mucho trilero. Son 46 años de lucha y experiencia negociadora. Ya les conocemos como para caer en ese juego. Por lo tanto, que tengan clara una cosa. Vamos a pelear por cada una de las competencias que nos pertenecen. Y que no se confundan. Ni nos van a dar gato por liebre, ni vamos a aceptar mercancía averiada. Ni gato por liebre, ni mercancía averiada. Que no se confundan. Euskal Etxea indartzen eta zabaltzen jarraitu behar dugu. Zergaitik, nazio bat garelako eta eskubidea dugulako. Gaur Europan gaude, arazo eta erronka berria dauzkagu eta gure nazioa auspotzen jarraitu behar dugu. Horretarako, almen politiko berriak behar ditugu. Sí, formamos parte de Europa. Queremos sentarnos en las mesas en las que se toman las decisiones que nos afectan. Hoy también necesitamos responder a retos globales, como pueda ser la migración. Os doy un dato. Cuando se aprobó el Estatuto de Gernika vivían entre nosotros 10.000 personas de origen extranjero. Hoy son casi 300.000. ¿Cómo debe responder este pueblo con características singulares y una lengua minorizada a esta cuestión? Lo digo porque la situación de hoy, salvando las distancias, tiene algunos paralelismos con la que vivimos décadas atrás. Decenas de miles de personas que llegaron a Euskadi el siglo pasado, desde diferentes puntos y lugares del Estado. Yo mismo soy nieto y bisnieto de personas que vinieron de Burgos y estoy orgulloso de serlo. Y orgulloso de abrazar la causa de este pueblo, de ser un lehendakari jelkide y abertzale, que representa y defienda cada día la causa vasca y la casa vasca. Orgulloso. Nuestra casa siempre tendrá las puertas abiertas y generosidad para quien lo necesite, siempre que se cuide y se respeten las normas. Euskaraz esaten dugun bezala, herriak bere lege, etxeak bere aztura. Hau da, gure etxean ateak beti zabalik, etxekoak eta arauak errespetatzen dituenarentzat. Hori da gure tradizioa, hori da gure tradizioa. Y por eso hoy necesitamos nuevas capacidades políticas para gestionar la migración, para acoger e integrar de manera adecuada a quien llega a Euskadi en busca de un futuro mejor. No es un capricho, es una necesidad. Horrekin batera gaitasun politiko berriak behar ditugu gure autogobernua blindatzeko. Erosioa eta arazoak behin betiko ekiditeko. Horregaitik eskatzen dugu aldebikotasun eredu eraginkorra. Baita berme sistema inpartziala ere, nekatuta gaudelako. Nekatuta akordio politikoak ez betetzearekin. Nekatuta epaileak adostasun politikoen gainetik jartzearekin. Nekatuta gure autogobernua igatzearekin. Baina lasai. Zutan ondo probatuta daukagu lapiko hori. Ezagutzen ditugu. Ez gaituzten gainatuko. Guk Euskal Etxea indartzen eta zabaltzen jarraituko dugu. Eta ez gaituzten gainatuko. Ez gaituzten gainatuko. Beraz, datozen hilabeteak erabakigarriak izango dira. Erabakigarriak izango dira eta momentua ondo baliatu behar dugu. Ondo baliatu. Gure nazioari ekarpena egiteko aukera berri bat daukagulako. Ez dugu bestelako kalkulurik egingo. Ez gara jolasean ibiliko. Gernikako estatutua goi mailako testu politikoa da. Bizio eta balio izugarrikoa. Hori da gure abia puntua. Eta gure jarrera. Aurrekoek erakutsi zigutena. Humiltasuna, lan isila, zorroztasuna, eskuzabaltasuna, eta herri hau
erdigunean jartzea. Guk horrela jokatuko dugu. Baina ez da nahikoa guk bakarrik horrela jokatzearekin. Bestek ere altura eta jarrera bera erakutsi behar dute. Eta ikusiko dugu. Baina ez dugu onartuko inork, gure autogobernuarekin eta gure herriaren etorkizunarekin jolastea. Jolasak parkean. Guk ez dugu utzik egingo. Hitza ematen dizuet. Os decía al comienzo que el mundo está muy movido, casi tanto como la vuelta que estamos dando hoy aquí. Hay mucha incertidumbre e interrogantes sobre la evolución de la economía. Los nubarrones de la meseta madrileña tampoco preludian nada bueno. Y pueden venir tiempos oscuros para Euskadi. Tiempos de crisis o tiempos de cuestionamiento para nuestro autogobierno, nuestra identidad o nuestras instituciones. Estamos escuchando discursos muy peligrosos, viendo propuestas y programas que pretenden suprimir el autogobierno, el concierto económico o la recentralización de la educación, la seguridad o la sanidad. Ya visteis hace unos meses el desprecio al euskera que sufrió nuestro pueblo en Barcelona. Que no nos desprecien y que no nos menosprecien. No lo vamos a permitir. Nos van a tener enfrente. Somos un pueblo, el pueblo vasco. Somos una nación, la nación vasca, con una lengua, el euskera, que merece ser cuidada y respetada. Y como parece que algunos o algunas no lo entienden, se lo vamos a decir en inglés. Se lo vamos a decir como responde Javier Bertiz, el navarro de Zumbilla, cuando le preguntan en Voice a ver de dónde es. I am Basque, we are Basque, Baigorrin, Tafallan, Bermio, Nordizin, Laudio, Nasparnen, Maulen edo Boizin. We are Basque, we are Basque. Eta inglesez behar bezala, entzunez badute, euskeraz ere argi eta ozen esaten diegu. Ayuso anderea, euskaldunak gara. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Hay que estar muy atentos, pero hay que actuar con calma, unidos, porque en este país estamos haciendo los deberes. Y os pido confianza, confianza en el partido, porque os tenemos a todos y a todas detrás, y tenemos detrás la fuerza de todo un pueblo. Confianza en la juventud vasca, la mejor cantera, y confianza en nuestras instituciones. Todas las instituciones tenemos que actuar a una, con visión nacional, cada una desde sus capacidades y horizonte de país. Konfiantza eta esperantza. Ekaitzen aurrean etxea babesteaz gain, etorkizuna prestatzen ari gara. Gu beti etorkizunera begira. Eta baikorra naiz. Sasi guztien gainetik, etxe honek, gure etxeak, zutik jarraituko du. Gure herria, Euskal Herria, milaka urte dituen herrixumea da, eta historian zehar eta ingabeko erasoak jaso ditugu. Feniziarrak, erromatarrak edo bisigodoak, oinaztarrak eta ganboatarrak, gerra karlista, gerra zibila, Franco edo eta. Gaur ere, itsasoaren urak handi dire, baina horrek ez gaitu kikilduko. Aurrera egingo dugu. Ni prest nago herri honen lema lepoan hartu eta aurrera iteko. Balio demokratikoak eskuan, zuekin guztiekin batera, Euskal Nazioa eraikitzen jarraitzeko.
Zazpiak bat eginda, Euskalduna garelako, gora Eusko Alderdi Jeltzalea, gora Euskadi askatuta! Batzen gaituzten ariak dira onaino ekarri gaituztenak. 130 urte bete ditu gure alderdiak, eta gure oraina eta etorkizuna ehuntzen jarraituko dugu guztion laguntzarekin. Mila zortziehun eta laurogeita hamalaugarren urtean Ikurriña sortu genuen. Hiru koloretako Mila zortziehun eta laurogeita hamalaugarren urtean Ikurriña sortu genuen. Hiru koloretako hariak bat eginik, gaur Euskal Herritar guztiak batzen gaituen simboloa da. Pero esos hilos han hecho muchas más cosas. Porque cada uno de ellos es una idea que alguien empezó a tejer y que hoy continúa su camino para crear algo más grande. Una Euskadi del bienestar. Inoratzean utziko ez duen sarea. Euskara, gure hizkuntza. Elkarrekin lotzen gaituzten hariak dira, denon artean egiten baititugu. Hilos fuertes y resistentes, con más de 130 años de historia, que nos enorgullecen y que siguen tejiendo nuestro presente y nuestro futuro, sin detenerse. Batzen gaituzten hariak dira, alderdia gara. Aurrera jarraituko dugu, Paristik heldu berria, non gure herriaren historiaren zatitxo bat berreskuratu digun. Maurzo hiribideko eraikina bera, una vida entera defendiendo Euskadi allá donde se le ha pedido, y ahora lo hace desde casa. Una voz firme, respetada, clara, que cree lo que dice y lo que hace. Hoy lidera el PNV con la misma coherencia con la que siempre ha hecho política, sin estridencias, pero con determinación. Gurekin da Euskadi Buru Batzarreko presidentea Aitor Esteban. Egunon, alderdikide, jelkide eta lagun guztiok. Gaur, egun handia da, denontzat, berezia, neuretzat. Euskadi Buru Batzarreko lehendakari naizela, alderdi eguna bizitzean sentitzen dodan zirrara saltzea zinezkoa da. Bihotzez, alderdikideok eskerrik asko. Lehenengo eta behin eskerrena azaldu. Azken asteetan landa hauek atolatu eta txukundu dituztenei haien lana eta prestasuna eskertu nahi dizkiet. Mila esker. Eta oroimen bat gaur gure alderdikiderik zarrena Gipuzkoan 102 urteekin joan jakulako. Goian bego. Ziur asko alderdi egun honetako ekitaldi politikoaren eraketak harritu zaituzte. Armaia handiaren ordez, holtza biribil txikiagoa jarri dugu. Eta landaren erdian dago, zuek guztiok inguruan zaudetela. Biribil hau ez da apeta hutsa. Aldiz, esanguratsua da. Alde batetik, danok bat garala esan nahi du. Guztion alkarlana beharrezkoa dala arrakasta lortzeko. Alderdia aurrera doala bakarrik elkarrekin bagaude. Danak batera
sentitzen badugu. Ez da nahikoa burukideen borondatearekin, gu guztion gogo eta bultzada behar da. Baina biribil forma honek, esan nahi gehiago dauzka. Gurpil bateko ardatza gara gu. Gure herria gurpila. Gure herriaren gurpila bira egitean, bere bidean aurrera doa. Denboran zean lurzoru ezberdinak zapalduz eta bere osagaiak aldatuz, bilakatuz. Eta gurpila, emeki, lehuntasunez, kirrinka barik eta etengabe bira egitea gauzatzen duen ardatza Eusko Alderdi Jeltzalea da. Gurpila Euskadi, ardatza alderdia, alderdia erdi-erdian, zentroan dago, horixe garalako, mutur politikoetatik urrun, ertz barik, gurpilari harmonikoki eraginez, gure herriak aurrera egin dezan. Porque hay algunos que quieren estar al plato y a las tajadas. Dicen que son el centro y al mismo tiempo que son de izquierdas. Y eso no puede ser. Estamos también en el centro de la campa, lo cual quiere decir mucho en estos tiempos bipolares de extremos enfrentados, de absolutamente blanco o el absolutamente negro, del hay que romper todo o del la democracia liberal clásica no sirve para nada, del desprecio a la moderación. No somos equidistantes. Somos el centro de gravedad que mantiene Euskadi en marcha. Construimos, no incendiamos. Cumplimos, no prometemos. Bildu nos dice que somos la derechona y el PP dice que somos izquierda. Conclusión, más en el centro no podemos estar. En el equilibrio, en la sensatez, en decir la verdad a la gente y explicar las cosas que son posibles y las que son imposibles. Esa es nuestra forma de hacer política, ese es nuestro compromiso y lo va a seguir siendo, os doy mi palabra. Porque el PNV no es una moda. Podemos estuvo de moda hace 10 años, como antes lo había estado Ciudadanos. Hoy es Vox, al parecer, la nueva moda política en el Estado español. Qué rápido han cambiado del hiperprogresismo al autoritarismo fascista. El PNV no es una moda, representa algo estructural en nuestra sociedad y seguimos estando donde siempre, con la gente, con el progreso y el desarrollo y comprometidos con nuestro pueblo. Eso es nuestro partido que ahora cumple 130 años y así vamos a seguir. Miremos donde miremos, hoy la situación mundial es preocupante. Guerras y deshumanización, la ley del más fuerte y el reino de la zafiedad en forma de un presidente norteamericano que a modo de Nerón asiste al espectáculo indecente del incendio mundial, contribuyendo al mismo de manera decisiva a ese declive. El discurso de Trump en la ONU representa todo lo contrario a lo que defendemos, en términos políticos, de respeto a los derechos humanos, de defensa del medio ambiente y de derecho a la libertad de expresión. Y añado, en términos de urbanidad, de educación, que este hombre llame desagradables a los periodistas que le hacen preguntas me recuerda a lo de Sosoak, Beleari y Purveltz. En este contexto es hora ya de que Europa despierte y se dé cuenta de que su devenir no puede depender del capricho de una persona y de los intereses particulares de un pequeño grupo que controla la voluntad de los Estados Unidos. Aznar, sí, Aznar, dijo literalmente el miércoles pasado que si Israel pierde lo que está haciendo, el mundo occidental se pondrá al borde de la derrota total. No. Ni la causa del gobierno israelí es la causa del mundo libre. Ni Israel está defendiendo la causa del mundo libre. De hecho, su actuación es absolutamente contraria a los valores del mundo libre, tal y como fue definido tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando actúas como lo haría alguien que dices combatir, te has convertido en él y tu causa, tu razón, pierde todo valor. Pierde todo valor. Lo sabemos bien aquí. Lo sabemos bien aquí. Al igual que no valía todo para combatir contra Franco,
Tampoco vale todo para combatir a un enemigo cruel y asesino como Hamás. Usar el hambre y la sed como armas de guerra, abatir niños, atacar hospitales, arrasar con una política de tierra quemada, matar a más de 65.000 personas, pretender desplazar a toda la población gazatí de su territorio, no es defender la causa del mundo occidental, es una indecencia y un genocidio. Lo dije hace año y medio en la tribuna del Congreso y lo repito hoy. Algún día Israel mirará hacia atrás y se avergonzará de su conducta y su legitimidad habrá desaparecido. La situation politique en France est au moins aussi instable que celle de l'État espagnol. Le jour du futur gouvernement de l'Écornu semble déjà être compté. Le Parlement français, comme la plupart des autres, continue de s'envenimer et de ne pas prendre au sérieux la situation, négligeant la menace russe. L'audace avec laquelle elle envahit l'espace aérien européen n'est pas à prendre à la légère. La paix ne tient plus qu'à un fil aujourd'hui. Et cela, nous le constatons, ne concernera pas seulement l'Europe de l'Est. L'Ukraine protège l'Europe. Ils ne se battent pas seulement pour leur pays. Personne ne peut dicter les sentiments d'un peuple. Nous, Vasques, le savons bien. La cruauté russe, avec ses attaques constantes contre des cibles civiles et des infrastructures critiques, est un crime de guerre qui ne doit pas être oublié. Nous sommes solidaires de l'Ukraine. Ukrainarekin gaude. Eta lagunok, l'avenir du paysage politique français est incertain. Mais il est vrai qu'il y a aussi de bonnes nouvelles. Pour la première fois, l'idée de décentralisation comme solution de sortie de crise commence à gagner du terrain. Plus important encore, un récent sondage montre que les Français sont, pour la première fois, ouverts et favorables à l'enseignement des langues vernaculaires à l'école. Il s'agit d'une évolution encourageante. Nous devons être vigilants et préparés à cette évolution et également garantir la plus large représentation possible à tous les niveaux institutionnels. Beraz, iparraldeko aberkideak adi urratsak emateko prest, denbora barria etorri daiteke iparraldean nazioa indartzeko eta alderdi bezala hasi ahal izateko irekitzen zaigun aukera aprobetxatu behar dugu, bai ala bai egingo dugu. La gente está con voz fuerte, pero no para tanto. La gente está cansada, y con razón. Está harta de ver cómo desde la política se insulta, se critica, se pelea, sin ninguna voluntad de construir. Afortunadamente el clima político en Euskadi no tiene nada que ver, pero desde hace tiempo tenemos en política un fuerte viento sur que hace que esos malos olores que llegan desde Madrid impregnen también a nuestra sociedad. A expandir ese aroma se dedica Miguel Tellado en sus excursiones a Euskadi. Cree el PP que insultando y menospreciando al PNV va a conseguir votos. Lo que no sabe es que cuando insulta y menosprecia al PNV, lo que hace es faltarle al respeto a miles y miles de vascos y vascas que confían en este partido. Y eso no lo vamos a permitir. Os vamos a defender con uñas y dientes. Ellos no creen en Euskadi. Su modelo es el de una sola bandera, una sola lengua y una sola voz. Y ninguna de ellas es la nuestra. Aiza soy nazietan, egoera hain korapilotzuen, ezer ere ez dela egia dirudien egun hauetan,
borrokatu dugun guztia doktrina bihurtu dela ikusi dugu. Bidekabekeria, askatasun falta, zentzura, indarkeria, indartzuenaren legea, gutxiengoak ukatzea eta aula zapaltzea naiza eta arrazoia bere alde izan. Gaur, jendeak ez duela politikarekin ezer nahi ematen du. Etzipena da nagusi, etzipena politikarekin, bizkarra emunda, herritarrek eragile politiko askok gauza bat esan eta beste bat egiten dutela ikusten dutelako. Beraz, itxura utzesko politikaren garai honetan dana paingarri, utzalkeri eta arinkeri denez, nire hitzaldien bitartez ilusioa piztea funtzesko dela esaten dit bate baino gehiagok. Aitor, ilusioa piztu, hitzaldietan. Bueno, egia da, bai, baina hori ezin da soilik diskurtsoen bitartez egin, beste barik. Horrek, aldi baterako baino ez da balio. Ilusioa, benetako konpromisoekin lotzen danean pizten da bakarrik. Aurreko astean, lehendakariak politika orokorreko osoko batzarrean osasun emozionalaren gaiarekin, beretan diotzuet, berari esan eutzan momentu horretan, unkitu ninduan. Sensibilitatea erakutsi zuen, herritarren ganako ardura eta garrantzitsuagoa, benetako konpromiso zehatzak plazaratu zituen. Horrela egiten dugu guk, horrela ematen diogu erantzuna jendearen ardurei. Guk esandakoa betetzen dugu, gurea ez da kontu kontari ibiltzea beste batzuk egiten da belez. Berriro esango dut, errepikatuko dut, epika ez dago hitzetan, epika ekintzan dago. Baina ekintza hori, ez da pertsona bakar batena izango. Talde oso batena izan behar da, alderdi batena, herri batena. Epika pertsonarik pertsona, sentitzen danean, pertsonarik pertsona datzen den sentimendua da. Eta epika egon dadin, sinetzi egin behar da. Gutariko bakoitza pentsatu behar dugu, etorkizuna badagoela. Borroka merezi duten gauza badaudela, norberekeria baztertuz. Aurreko belaunaldien lekuko hartzeko ordua heldu dela. Eta batez ere, bakoitzaren jarrerarekin, etorkizuna aldatu aldela sinistea. Gure kaleen etorkizuna, gure auzoena, beharren dauden pertsonena, gure hizkuntzarena edo gure herriarena. Iraiak eskatu digulen, zuekin kontatzeko gazteok ondo dago? Mezu hau egirentzat da, gazteentzat, zuretzat. Gertaliteke, nire belaunaldiak transizioan bizizuen garaiko epika, zuek pentsatu baino lehen bizi izatea. Sasoi latzak datozelako. Eta ez bakarrik Espainiako politika gaitik. Baita ere nazioartean gertatzen den guztia gaitik. Eta arpegia jarri beharko dugu, gure baloreak defendatu beharko ditugu. Baina horretara iritsi gabe ere, argi izan, epika ez direla bakarrik kalea, manifestaldiak edo pintadak. Epika ere, bada intolerantziari aurre egitea. Erdi mozorrotuta, betidanik burrukatu izan dutena orain defetatzen dutela, esaten duten horiei planto egitea. Eta danok badakigu zer gertatzen den Gipuzkoa eta Nafarroko hainbat herritan. Jendea ez da ausartzen iritzia emoten, bere borondatea inposatzen duen betiko gutxiengo zaratatzuaren beldur direlako, beldur. Holako lekuetan abotza altzatzea eta nahiko esatea, epika da gazte. Epika es lo que te propone el mensaje. Épika es lo que te propone el mensaje de este alderdi eguna. Batzen gaituzten ariak. ¿Quieres una labor? ¿Quieres hacer algo por tu país? Porque el país no se hace solo. Lo que hace un país son los hilos que unen a las personas. Las relaciones humanas, comerciales, culturales, las esperanzas y los anhelos futuros. Ha habido muchas fuerzas en la historia que han tratado de dividir a los vascos. Fronteras políticas y fronteras administrativas. Y lo cierto es
que todavía hoy muchos de nuestros compatriotas desconocen la forma de ser, de sentir de otras partes del país. Cierto, nos identificamos todos como vascos y vascas, pero hay muchas maneras de sentir Euskadi. Euskadi no acaba en Vizcaya, Bizkaitarrok, ni en el Goierri, Goierritarrok, ni en Guipúzcoa. Euskadi es algo más complejo. Euskadi puede ser sentida y contemplada de muchas maneras y todas son válidas. Hacer país, fortalecer nuestra nación, es conocer otras partes, generar amistades, generar relaciones, interiorizar que la cultura vasca puede ser vivida de diferentes formas, porque no es lo mismo Rioja Alavesa que Enkarterri, Pastano o Lizarraldea, Munguía o Maule, Barakaldo o Tolosa. Disfrutemos de los colores del país, pero sobre todo, todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos una tarea para tejer los hilos que unan sus distintos puntos, unos por su trabajo, otras por el deporte o por la amistad, aquellos por la danza, esas por el idioma, y es una tarea de todos y todas, mía, por supuesto, pero también tuya, de vosotras, de aquellos. Esta es una parte importante de nuestra tarea, porque de ella depende nuestro futuro con nación. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros, a tejer los hilos del país, a sentir sus latidos, a ver cómo avanzamos siendo una nación paso a paso y sintiendo que hemos contribuido a ello. Hagamos que este país sienta la épica de un nuevo tiempo de esperanza que nos reúna a todos. Euskadi no necesita salvadores, necesita compromiso colectivo y empieza por cada una y uno de nosotros. Vosotras, nosotros, aurrera. Tira ba, estartu ditzagon orain azken aldi honetan esan diren gauza batzuk. Otxandianok, esate baterako. Otxandianok Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bilduren arteko akordioa eta tradizio politiko bien arteko erdibidea bilatu behar direla esaten duenean, niri galdera bat datorkitu burura, ez dakit zuei datorkizuen. Zer tradizio da Otxandiok aipatzen duena? Gure argi dago. 150 urte Euskal Aberriaren defentsan eta demokrazia eta giza eskubideen alde. Gure erreferenteak dire Agirre, Irujo, Landaburu, 36ko gudariak presuak fusilatu baino lehenago entregatu egin zituztenak. Euskaldunon askatasuna bide demokratikoaren bidez bilatu zuten ondorengoak gara gu. Lehen Mundu Gerra amaitutakoan, Versailleseko itunera joan zirenak, gero forua berreskuratzeko alegina eginez Primo de Riveraren diktadurak eragotzi arte, ondoren 36ko estatutua lortu zuten, erbestera joan eta handik Europa eraikitzeko lanean jarri ziren, lehen ikastolak sortu zituztenen oinordekoak gara gu. Euskal kultura bultzatu zutenen ondorengoak gara gu. Euskaltzaindia sortu zutenenak. Eta gehiago, orduko garailatzetan gogorre utzi ondoren autonomia estatutuaren alde egin zutenen semea alabak gara. Arrakasta ekarri duen estatutoa egundo egoeran jarri gaituena, indarkeria sekula aldeztu ez zuten ondorengoak gara gu. Horra hor gure tradizioa, baina zein da Ezker Abertzalearen tradizioa? Nondik dator? Argi egon bedi, Bilduk orain hitzetik hortzera Agirre lehendakari edo Labaset aipatu arren, haien ganatu nahi izan arren, ez bata ez bestea ez ziren euretakoak izan, sekula ez ziren izango, ez bitez orain kamaleoiaren egiten ibili. Y digo más, para que no haya dudas. Nuestra tradición política es la constancia, no la improvisación. El PNV ha construido país desde la estabilidad, no desde rupturas. Nuestra historia es la de quien aguanta el pulso del país, incluso en las peores tormentas. Frente a quienes cada 4 años cambian de discurso,
Nosotros mantenemos dirección, rumbo y resultados. Nuestra tradición es acompañar, no imponer. Siempre hemos estado donde late la sociedad vasca. No dictamos desde arriba, tejemos desde abajo. El estatuto, los cuidados, la cultura, todo se ha hecho con la gente. Esa es la diferencia entre representar a un país y usarlo como trampolín. Nuestra tradición es armonizar, no incendiar. Euskadi es un país plural y eso no nos asusta, no nos asusta. Nos sentimos cómodos entre diferencias, porque nuestra política no se basa en dividir, sino en coser. En eso también el PNV ha marcado un estilo. Nuestra tradición es cuidar lo que funciona, no romperlo todo para parecer nuevos. Algunos creen que hay que destruir para renovar. Nosotros demostramos que se puede innovar sin deslegitimar. Euskadi avanza cuando se combina experiencia con valentía, cuando se mira lejos sin olvidar lo que ha costado llegar hasta aquí. Nuestra tradición es colectiva, no personalista. El PNV no gira en torno a una cara ni a un tuit. Gira en torno a una comunidad organizada, con estructura, con militancia, con valores. Y el legado de nuestra tradición es que hemos construido un país confiable. Lo que hoy llamamos país confiable no es una etiqueta, es el resultado de décadas de compromiso político, de decisiones valientes, de cuidar lo que funciona y corregir lo que no. Y eso lo hemos hecho nosotros, el PNV, y lo habéis hecho, o el PNV lo ha hecho, con vosotros y con vosotras, sin atajos y sin pedir permiso. Nuestro país no es perfecto, ya lo sabemos, pero sí que podemos decir que hemos construido sin gritar, con rumbo fijo, buscando soluciones y respondiendo siempre con coraje, serenidad y compromiso. Si hoy algunos se visten de responsabilidad, es porque saben que este país confía en quien ha estado cuando había que estar. Y eso, les guste o no, el que lo representa es el PNV. Sumarrak eder du adarra, baina fruiturik ez dakarra. Iraiak ondo esan du. Joseba Diezek argi baino argiago utzi zuen aurreko astean legebiltzarrean hitzaldi bikain batetan. Bilduk hau satondu behar da, beste konpondu behar da, esan bai, baina egin ezertxo ere ez. Adibide argi bat, etxe bizitza. Euskadin arazo handia etxe bizitzarena. Bilduk hainbat udaletan ditu gobernu ardurak. Eta udaleek zeresan handia dute hirigintzan eta etxe bizitzak sustatzeko lanetan. Zer konpondu dute? Ezertxo ere ez. Ikus dezagun orain arauak, markua, ezta? Egoera honen eragile zuzena dana. Bilduren boto eta gorezpenekin ateratziren 2015ko etxebizitza legea, Euskadikoa, eta 2022 Espainiko legea. Hainbat promesa egin zuten orduan. Eurek esandakoaren arabera, gora egin aldu alokairuko etxebizitzen kopuruak? Ez. Alokairuen prezioa bajatu da, eurek esaten zuten bezala? Ez da. Izan ere, igo egin da. Etxebizitzen prezioa bajatu da? Ez. Igo egin da. Baina ze demontre egin dute, ze lege egin dute hauek, hori etzela bidea esan genien, eta gainera orain, Euskadin, lehendakariaren bitartez, etxe bizitzen eraikuntza bultzatzea eta arrasteko neurriak proposatu ditugunean, eurek ezetz diote, berba ederrak beti, baina mai gainean konponbidean jartzen direnean, ezertxo ere ez. Otra, Pacto de Salud en Euskadi. Lo suscriben la inmensa mayoría de los profesionales. Bildu, en contra. Os digo por qué. Porque no quieren ayudar, prefieren que la situación empeore para usarlo políticamente. Descarbonización de la industria, Bildu en contra de las medidas fiscales que podrían facilitarla. Y ya la última, os voy a contar una primicia, aunque quizás algunos ya habréis leído alguna frasecita de líderes de Bildu en los medios de comunicación.
En el momento en que convoquen elecciones en Madrid, Bildu empezará con su paripé diciendo que vayamos en una lista conjunta al Congreso. ¿Una lista conjunta para qué? ¿En qué estamos de acuerdo? Si Otegi acaba de decir que hay que darle un giro de 180 grados a las políticas de Euskadi, a nuestras políticas. ¿Estamos de acuerdo en las políticas de infraestructuras? En el impulso del tren de alta velocidad, parece que no. ¿Estamos de acuerdo en las políticas fiscales? Evidentemente no. ¿Estamos de acuerdo en que hay que publicar todo como quieren ellos? Claro que no. ¿Estamos de acuerdo en materia de salud? No, dejaron el pacto. ¿Estamos de acuerdo en materia de seguridad? No, nosotros defendemos a la Ertzaintza. En política exterior, nuestro modelo no es Venezuela y no vamos a defender ese modelo dictatorial con pucherazo electoral incluido. ¿Estamos de acuerdo en reforzar Europa? Ellos no, nosotros sí. ¿Estamos de acuerdo en cuál es la Euskadi que queremos? ¿En un modelo institucional clásico de democracia europea? Entonces, ¿vamos a ir juntos para votar lo contrario? Somos diferentes. Nuestro pueblo será el mismo, pero no nuestras ideas. No, a pesar de que la mona se vista de seda, mona se queda. Ahora, ¿podemos ponernos de acuerdo en algo? Bueno, quizá en un salto estatutario hacia un nuevo estatus político. Vamos a verlo, vamos a verlo. El PNV no va a escatimar esfuerzos en ello, a pesar de que, como ya he dicho otras veces, el panorama político español es inestable y hace complicada la travesía. Pero vamos a intentarlo, como nos ha dicho también el Lehendakari. Aunque quiero hablar claro, ya sabéis que no me gusta andar con rodeos. Si el nuevo estatus no supone un salto real en reconocimiento nacional, arbitraje y presencia exterior, el PNV no estará allí. Queremos acuerdos, pero no decorados vacíos. Y pase lo que pase, que no haya ninguna duda. Seguiremos transformando Euskadi, reforzando el autogobierno, como siempre ha hecho el PNV. Y me vais a permitir una advertencia a la griega, que os cuente un cuento griego. Siempre habrá alguien entre nosotros que esté más a gusto o quiera medrar con el favor de los poderosos. En el siglo II a.C., en Grecia, sentían la influencia de Roma, que para ese tiempo ya se había convertido en la gran potencia de la época, pero poco a poco las polis griegas empezaron a soltarse, ¿no? Empezaron a intentar aumentar el grado de independencia en la toma de decisiones. Y es entonces cuando aparece un personaje, un ambicioso griego llamado Calícrates, que advierte, como un correveidile, advierte al Senado romano de que los griegos actuaban en función de sus intereses y no necesariamente en los de Roma. Y Calícrates incitó y consiguió que finalmente los romanos llevaran sus legiones para doblegar a los griegos. Este partido y este país mayoritariamente quiere más autogobierno. Y vamos a intentar conseguirlo siempre, sea completando el Estatuto de Gernika o sea a través de un nuevo estatus. Pero aquí también tenemos nuestros calícrates y alicates de turno, que son capaces de reclamar, incluso en las instituciones, que no se cumpla el Estatuto de Gernika y de llevar a los tribunales acuerdos tomados por amplísimo consenso político para que sean suprimidos por sus legiones jurídicas, que llegan a decir que autogobierno no significa más bienestar. Ya sabéis de quiénes y de qué os hablo. Que os quede claro, por muchos calícrates o alicates que tengamos, si este pueblo nos respalda, le llevaremos poco a poco al autogobierno pleno, sin duda. Euskadi buru batzarra beti laguntzen, ederki. Talde bat gara. Autogobernu osoa baina ez dugu Madrilen lortuko. Pertainera begira neurri handi baten Europan erabakiko da. Eta nik lehendakariak lehen egin dauan lez, ingelesez egin jo dut berba pititxue, badabe.
Short message to Europe. Basque are a nation, the oldest in Europe. Our language is the oldest European language. We are part of European history and are staunchly pro-European. The Basque National Party took part from the beginning in the pro-European movements that promoted what is now the Union. We demand our place in the European Union as any other nation and want to contribute to make it stronger. It is our right and we'll never give it up. Never. Europa indartzeko lanean lagundu nahi dugu. Baina aldi berean, Europa indartzeko lanean lagundu nahi dugu. Baina aldi berean, nazio garen aldetik dagokigun lekua exijitzen dugu. Eta gure eskubidea ez aiztu inoiz. Gure eskubidea da nazio bezala Europan egotea. Eta ez diogu uko egingo. Ez dugu etziko inoiz ere ez. Martxoaren 30 duela 6 hilabete. Konpromiso bat hartu neban, Atano pilotalekuan, batasuna, eredugarritasuna eta apaltasuna guztiok hartu gendu konpromisori. Denbora honetan gogoan izan ditut 3 printzipio horiek eta berdin izango ditut aurren garantzean. Eta naizen guztia emongo dut alderdi honek eta herri honek jarraitzu behar duten bidetik jarrai dezaten. Ebe osoaren laguntzarekin eta lehendakariaren eskutik. Alderdi osoarekin. Alderdi egunak batu gaituela, aprobetxatuta mesedezken atorkizue. Gu zuek barik ez garrelako ezer, zinez dinotzuet. Lan garrantzitsua daukagu horretik, datozen hilabeteotan. Donostian, Batzar Nagusian alderdiaren estatutuak aldatu behar genituela zen genuen. Alderdia arinagoa izan dadin, egungo garaietako aproposa. Zirriborroa egin duen batzordeak bere lanketaren emaitza aurkeztuko dio Euskadi Buru Batzarrari laster. Aurrikusi dugun egutarikaren arabera azaroan zehar, datorren azaroan zehar, uri batzarretan jorratu, zuzendu eta erabakiko dira estatutuak. Eta horixe eskatzera, natorkizue, esku hartu, danok, zuen ideiak azaldu, eztabaidatu, zuen iritzia libre argi esan, ez izan bildurrik orain arteko eredu eta bideak aldatzea proposatzen baduzue ere, gauza bat argi dago alderdia betiko izaten jarraituko da. Oinarrizko gauzetan. Baina, 21. mendeak eskatzen digunera egokitu behar dugu. Hau ez da garai aldaketa hutsa, politika egiteko moduen paradigma aldaketa baizik. Une honetan zer den egokiena guztion artean erabakiko dugu. Zuek erabaki behar duzue. Hortxe dago zuen lan aurrengo hilabeteotan. Eztabaida abenduaren 13 bukatuko da Gasteizen, Europa jauregian egingo dugun batzar nagusian. Gure estatutuak aldatzeko prozesuari holan amaiera emonez. Barriz izango dut. Guztiz beharrezkoa da denok parte hartzea. Prozesu horretan ezinbestekoa dugu zuen iritzia. Alderdikideok, aberkideok, lagunok, este pueblo lleva haciendo un largo viaje durante siglos. Un viaje del que muy pocos pensaban que podría salir victorioso y, sin embargo, aquí estamos. Un pueblo que no tuvo literatura hasta el siglo XVI. Un pueblo dividido, rodeado de poderes que eran auténticas potencias comparadas con su pequeñez. Pequeños, pero los primeros en llegar hasta las costas de Norteamérica en persecución de las codiciadas ballenas. El primero en acabar de liderar una expedición que dio la vuelta al mundo.
un pueblo que mantuvo en sus leyes las libertades individuales que otros no tuvieron hasta los textos constitucionales, un pueblo que ha tenido que hacer frente a migraciones globales y que se organiza políticamente en los tiempos desde el prestar de los nacionalismos europeos, creándose el Partido Nacionalista Vasco. Este partido ha pasado muchas tormentas, tiempos de ostracismo, dictaduras, guerras y violencia, y ha tenido a gente que supo liderar, como a Juriaguerra, Aguirre, Leizaola, Irujo o Arzayus, que supieron decirnos cuáles eran las prioridades, democracia y derechos humanos, sabiendo que con esas credenciales el pueblo nos respaldaría. Y así lo hizo en las elecciones del 77. Y en un contexto de violencia callejera supimos ir creando las instituciones y el país que es hoy en día. Y no fue fácil, fueron tiempos muy difíciles. No penséis que llegan tiempos más sencillos, que ya todo ha acabado. Vienen tiempos complicados, tiempos de creación de una nueva Europa en la que si no nos movemos rápido, perderemos nuestro lugar. Vienen tiempos en que los grandes poderes van a pretender que aquellos principios más queridos y defendidos por nosotros se vean olvidados en el rincón de la historia. Y tendremos que luchar frente a ello, como lo hicieron nuestros antepasados. Y ahí os necesitamos a todas, a todos vosotros, sobre todo a las y los jóvenes. Estéis donde estéis viviendo, en nuestro país o fuera de nuestras fronteras, en cualquier ámbito profesional, deportivo o cultural en el que os estéis moviendo. Euskadi vive en cada uno de vosotras y vosotros. Cada una de esas llamas que lleváis en vuestra alma conforman nuestro país. Y sin ese conjunto de esfuerzo, de compromiso, de lealtad, de orgullo de representar una trayectoria intachable como la del partido, no vamos a poder sacar adelante este país. Así que si queréis épica, jóvenes, este es el momento de que labréis vuestra propia épica. Vosotros, vosotras, cumplís presente y deconstruís futuro. Épica es hacer más país, con tu familia a tu alrededor, consolidar nuestro futuro. De todas y todos nosotros depende que este país siga viviendo. No tengo ninguna duda de que será así. Gora Euskal Alderdi Jeltzalea, gora Euskadi askatuta. Zenbataiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbataiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbataiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko izordua. Egunakoa baitira zurekin batera. Zenbataiz emango nizuke kafe bat hartzeko denbora. Zenbataiz asmatuko nuke zurekin egoteko aizaki bat. Zenbataiz entzungo nikuke zurea hori gure historioa. Egunakoak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatu gure animak, eta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako beak baitira zurekin batera, zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe maite zaitu dala. Egunako beak baitira zurekin batera.